Wow. Yeah. Yeah, amazing. Fi'n literally pro hyn. Croeso I cogwem y fideo a hefyd ni'n mynd chwarae duck hunt. Wow. Rydw i'n considero a hunain fi professional. Yeah, cool. Oh, come on. Fe'n cael nôl mewn I arfer. Mae Pinky fi dal yn brifo o'r tro drefn fi'n chwarae hyn. Pryd o'r tro gwethaf rwyt ti'n chwarae hyn? Couple o misau efo nôl. Mae fi dal yn pro. Oed ti? Yeah, fi'n pro. Fi'n mynd I trio. Ti'n mynd I mesol lan fy high scores fi? Na. Oh. Come on. Damn. Wow. Ti ddim yn pro. Mae'n Mae'n y gared. ci yn moc at ti. Mae'n ci fi. Fi'n gael fe moc o fi. Fi'n ddim yn fe Paul. At shooting. Oh, come on. Oh, seriously. Yeah, seriously. Mae'r ci ti'n moc at ti, eto. Meal point, Milo. Di'n o'n llawer? Whoa! Oh my god. Pa'n neud hwnna? Alex, neud un bit. O, fi'n cael e! Neud un bit. Just mynd fel hynna o flaen y sgrin. Neud hynna o flaen y sgrin. Edrych ar y sgrin a neud hynna. Okay, Pam. Just... Whoa. Let's go for that. Na. Seriously, fi trip O, fi'n gweld. Fi trip o mas. Fi'n med. O, fi'n gweld i fel dŵr ni yn fath o, ie. No, yn tricky. Gweld, dwi'n professional. Neud y gyda llagad ti'r gai. Oh! Mae'n fly away. Pob ti? Na, fel ti'n cael llagad ti. Ti'n dweud i fi? Fi eisiau gwneud 360 quick scope. Down. Oh well. Fi'n mynd I wneud hynna a ti'n mynd I crew. Ti'n mynd neud e fel, neud backflip a neud e hewd o'i ti. Wel, falle os fi'n gwybod sut I wneud backflip. Good point. Di, unrhyw un fan. A falle mae'n rhywun fan hyn ti'n gallu neud backflip ti'n hi yn fel dangos ti sut. Photoshop o fe, man. Fi'n gallu Photoshop o Tom Cruise yn hynny. Just a boy Tom Cruise on. Oh yeah, but fi yn professional hyn. Ti'n gweld e? Ni'n quick scope o fe. Go on then. Quick scoopy. Can I just edit lawr fel, please? Sweet doggy, can I go? Right, fi... Wait, no. It's gallu marw ar bwrpas. Na. Don't worry ma, fi sy'n cael tro, fi'n promise o. Okay. Fi afoi ti. If ti ddim, ti'n gallu panos fi panos o fi. Let's see. Fi'n mynd I cael gi unrhyw. 1995. That's nice, isn't it? 1985. Wow. Hang on, hyn. Na, fi doesn't cofio fact ti'n dweud 1995. Pam wyt ti'n hoffi hynna, actually? Mae 1985. Ar box yn y world. Ti'n barod hyn? Mae Nintendo wedi releasio NES console arall. Ydy e? Yeah, like really fach. Mae Fi efo... eisiau trio cael un fel hyn. Mae hefo o gyda'r gemau wedi ei preloader arno fe. Ach. Ydy e? Literally? Yeah, seriously. Hwna'n da. Yeah, ond Right. ma' nhw gyd wedi cael y gwerthu, ddo. No scope tro hyn. Bruh. Paid actor fel ti ddim yn surprised. How accurate ydy hynna gallu bod? Wel, ti eich mynd fel hwnna a mae'n gweithio, so... Oh my dim that god, accurate. fi'n dweud Fi'n cael e! nawr. Gaffyn dwi fly away fel, na, ti'n un fi. Fi ddim... See, mae margin and error yn a lot galedach pan as mae'n mynd ymlaen.
Fel, ti wedi cael un. Mae'n anodda. Yn nofel, ie. Margin o fe. Ti'n cael round pedwar, pan ti'n cael round 5, ti'n miso mwy na 2. Ti'n ffeilio. That's bod yn shotgun, dim pistol. You're shocking fel duck hunt. Well, duck hunts usually have shotguns, dim have pistols. So mae'n eithaf anodd, like... Fi'n barod hyn. Ti'n barod? Na. Dyna yw fy technique i. Beidiwch a dwyno. Fi'n mynd wneud hyn fel policeman. Oh god, we actually can that. Cool. Fi'n surprised. I'd be actually genuinely surprised. No, rwyt ti'n gangsteriaid. Fi ddim. Al Capone. Ti sri araf. Fi'n cael triggered fan hyn. Mae ci yn moc o ti. Ydy hwnna ci ti? Ydy hwnna Na, ci fi ti? mewn ci. Ti'n cael cath? Na. Ti'n cael miaw? Na. Ti'n cael dog barf? Na. Ti'n cael marky cat? No. Fi'n need third off recording. Please go. So fi ddechrau'n go. Fi'n reload o. Beep. Oh! I fynd, ti'n no coeden. Oedd y bullet mynd trwy'r car down. Professionalism. Poof. Woof. Yeah, fi'n cael ei next round. Ni ddim yn Iron Man. Pre? Trwy nesaf mae'n make a musical tune, ti angen dawnsio i fe. Na. Yep, go. Biff. O na. O, dwi'n professionalism fi. Yn mynd i ffwrdd o fi. Fi'n mas o practice. Si beth hefo professionalism? O fi yn. Fi'n legend. O beth? Duck hunt. Okay. Ti'n gweld bod ni'n neud hynny mewn movies, a mae'n fel fawr, okay, fi'n actually really boeth yn fel cosgu. Dyna pam nhw'n gwerthu nhw. Na, but maen nhw'n fel, Ie, ond fel arfer, maen nhw ddim yn prize fe mewn i ceg nhw. Ie, pa'n neud hwnna. Pa'n neud hwnna mewn gartref plantos. Ne, ti'n gallu ti eisiau? Ti'n gallu marw, ti'n gwybod, mae bwledi i'r pen yn actually eitha wael i chi. Really, ie. Bloody... Beth am my calon? Calon? Na, ti'n fine. Wow. Calon are made of steel. Okay. What card? Blank. Galed fel. Cymraeg. Ie. Ydw i'n cael un round nesaf. Ti'n glad, ti'n lladd pobl. Ie, fi hyn. Ti'n gallu seith i'r ci? Mi trio hwnna. Oh, quick scoped. Go on, gael e. Oh. Oh. Chwarae na. Cael e. Mae ddim cael dod off pen ti, right? Os mae'n dod off pen ti. Oh my god. Failure. Na, ti'n cael ymlaen. Fi'n man. Alex, ti eisiau game o Uno a Jenga at the same time tra bod ti'n chwarae hynna? Go on. Right, o'r Jenga. Wait, ni can do everything on name, mae hwnna'n copyrighted. Oh. Mae dal am y pen fi. Pen siŵr balance. Fi'n mynd cael gyn nhw. Mae moc o ti eto, oherwydd ti'n mockable. Fi'n crio Ti na. ddim gallu bod yn rhy emotional neu fydd peth ti'n dod o. Good point. Give me MLG pro time, okay? Go on then. 3 chware ti gyda gun. Quick. Oh. Go on. Neud it upside down. Okay. Okay. Benny Wader, efo Yeah. dy pinky. Efo dy pinky. Efo dy pinky. Oh. Whoa! Fi'n hoffi fancy happy.
Dwi'n feel special pan fi'n gwisgo hat. Do you have motor neural cells for imaging that? Oh! Wow, okay, cool. Okay, ti ddim yn cael gau, yn arwydd da. Ooh! 3. Na! Na, rwy'n guide o ti, rwy'n nudge o ti ar y guide o'r bullet. Damn. Oh god, a fi'n hafio. And so, this is the 21st century. Ni mewn y 21st century. Gosh. Wow. Oh! Scoped gyflym. Mae'r sgrin yma mor hyn. Pan ti'n rwy llaw ti, dros mae fel y corridor. Ti'n mynd y swyddfa? Oh yeah! Ti'n mynd y swyddfa? Just cerdded a just trip o mas. Oh god! Oh! Right so, go on. Fi gaid o ti. Diolch! 5. Punch of it. Okay. Oh! Oh! Fi ddim yn neud hwnna eto. Sorry. Fi'n barod. Fi'n fel mewn control. Oh! Milo! Na! Sabotage! 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 Sabotage yn y ffilm, ydy? Fi ddim yn trust ti ddim mwy. Ti'n trust fi o'r blaen? Oh! Ti'n gwybod, quick scope yna. Fi'n MLG Pro. Fi angen Doritos a Mountain Dew now. Beth yw MLG yn sefyll llawn? Alex? Major League Gaming. Seriously? Yeah. Ti fi'n gwybod? Probably. Ooh! Neud e tra yn edrych ar y camera. Edrych ar fanna. Fi'n mynd i wneud hyn sefyll Oh, lan. come on, Alex. Fi'n mynd i wneud y fel hyn. Come on, please, methu, pob. Na! Dim fly away. Fly a no! Oh, come on. Please stop your ennill fi eisiau go. Fi'n mynd ffordd ffeio ti around big. Gallu fail around now? Na. Oh, okay. Fi gael ti cael tro ar ôl round day, cos fi'n mynd 1 game lan. Ffeindio hwnna'n deal da. If ti'n cael gwared fy high score fi, fi'n mynd i llaaf ti. Ydy hyn yn console ti? Huh? Ydy hyn yn console ti? Na. Ydy hyn yn high school ti? Ac os ydych chi'n set o'r high score ar y console yma. Oh! Come on. Bydd y high school ti Oh. gallu bod yn 1 ddo. Fi'n cael 1 now, 0, 0, 0, 0. Ie, ond hyn ydyn ni'n dweud hynny ddo. Go on. Byddwch yn distracted. Fi'n meddwl fi'n cael shot hyn so da. Fi'n mynd i ffa'r 2 shot. Gallu ricochet off y wal yna. Go on, ricochet off y wal. Okay. Hyn gwyth... Ni angen mas ffordd agos. Ie, go on. Ha. Fi'n casau ti symud, fi'n gwybod. Friendship. C'est magnifique. In the meddwl, good things. Oh! Oh! Hynna ddim yn impressive iawn, i fod yn honest. Hynna'n quite impressive. Ni'n gweld be mae an. Fi eisiau het fi. Mae'n het fi. Fi cocio het. Ha het, fi efo het. So mwy. Y het fi. Na. Fi efo cael het. Fe ffrind gorau fi. Oh, right, het. Wait, fi cael ffrind newydd. Fi mae'n ffeindio un arall.
distractions. Please. Oh, come on. Aye. Abuse, Milo. I need abuse of you. Nah, if you're cocky now. Yay. Got to. Give me just go. Hopper. Give me Hopper. Oh yeah! Team trigger right now. No. Right, we're all rounding again to cultural. Theme promise. Team trigger. If we actually nail round. Right, getting concentration now, so. Yeah, so edit for like ID. Hey, if you go from round him, I'm sure too. Friends? No. Pa'n gorffen rhan hyn? Fi eisiau dechrau o round un a gweld pa mor gallai fynd. Edrych sgôr fi. Yeah. Pro. Oh! Comentio yn y comentio biti os ydych chi wedi chwarae'r gêm o'r blaen ac os ydych chi, beth yw eich chwarae'r sgôr? If ti byth wedi chwarae fe, just dweud 0. Ti'n gweld hwnna? Quick scoped. Bra! Right? Oh! Like so cringy. But fi? No. Yeah, fi. Need to get pinky V. So professional. Oh. Oh, go on. Nah! Kind of sabotage. Ghost! Oh! Barrett. Oh. Scarce. Intelligence. Right, if hyn yn rhan yn fi'n cochi arno. Hmm? If hyn yn rhan yn fi'n cochi arno tro diwethaf. It's got to down a bit. Probably. Triggered. Oh, mae'n mynd mor gyflym. Mae'n hedfan o gwmpas y lle fel... Fi jyst gael rwy'n neud hyn. Nawr, hyn yn local ghost ni. Sometimes we'll cadw around in a shaker. Ti eisiau cefio naw. Gwneud hain o eich bawe. Oh! Oh my god them! Ti angen coffi round nesaf. Na, mae'n tro ti fewn nesaf. Yeah. Yeah. Os fi'n colli round nesaf. Fi'n mynd bod yn grac at ti. Just waste a bullet, man. Oh wow. Fi'n casau ti nawr. Ti'n cochi... No. Os fi, right? Go! Right, Gavi trainer on the ways of a duck hunt. Bar. Hynna ddim yn... Ti'n got really Ie, bad. fi eisiau mynd ar round un, so fi gael chance. Oh, iawn. It's quite hard. Ie, mae o'n. Pam yn go fi angen neud sef yn y prime seat. Ie, ti am. Fi yw cochi pedro, fi'n mynd i... Fi fail around now. Oh! Beth? Oh! Roedd nath yna ddim mynd ar camera o gwbl. Triggered! Fel y trigger yma. Yeah, fel trigger yma. Oh. Oh, diolch Beth. Oh! Ti ddim yn wedi cael 2. 3. Tree. Ti ddim yn 1, 2, 3. Milo! Fi di colli nawr. Ah. Fi eisiau knock fe mas. Fi eisiau cael fe fel fi'n cael fy ci. Hynna ddim yn neud iawn. Hynna'n swnio'n eitha traumatic. Oh no, mae game over the switch. Ok, ti angen cyd o
Tio hwnna. Ti cael top score hyn? Oh! Oi. Oh! Oi, eistedwch lawr. Ydych chi'n mynd trwy Alex. un round, bydd fi'n rhoi ti pint. Ydych chi'n mynd mwy trwy Ydych chi'n mynd Right, trwy go on. 3 round, bydd fi'n rhoi ti pint. Fi sgiliau, ti'n gweld? Ydych chi'n neud i mewn un shot, though? Unnatural skill. Ydych chi'n neud i mewn un shot? Pretty embarrassing. Embarrassing. Just wasted bullet. Mae hynna'n unnatural. Ti'n gwybod mae'n trophy all around here? Ti'n Na, cocky? mae ddim. Yeah, cos ti'n mynd cocky! Maybe not. O, fi'n mynd i... Bydd yn neud e? Probably ddim. Un shot, un kill. Achievement unlocked. Go on. Go on. Ti'n actually dal rhywbeth Milo for my surprise. Just a one shot or one kill off, beth? Yeah, but fi'n Got mynd two. intro a whole... Yeah! Un shot, un kill. Wel, roedd yna'n 3 shot un kill. Fi'n fel y sniper got... Round 2! Mae mor uchel. A fi'n cael 1-4-4-0-0. Mor dda. Beth fi'n cael eto? Oh yeah, 1-4-0-0-0. Gan i HD camera fan hyn. Oh Oi. sorry, oh sorry, oh sorry. Damn! O, Alex, beth ti'n trio neud fyna? Be o ti'n neud i fi? Right, left-handed though. Yes! Right, fi ddim yn neud yna i ti. Okay, we can stop it now. Yeah. Actually, sharp shot. This no. Nah. Oh, come on! Ti yn neud 360, o ti'n dweud ti'n mynd neud 360. Oh, mae'n barod, mae'n barod. Oh! But then I tell like now day garden. Get yourself to get a gun. Yeah, well we hit our Football's gonna go. new gonna like bullet and stuff. Kind of waste. Oh, and the butt. Now massive. If I better win out. Dig probably. Dick. Pan ti'n touch your screen, mae'n all fuzzy. Go on, touch mega. No, fi gwybod fi have got flat screen. Ti'n just have hidden flat screen. Fat screen. Dwi'n meddwl, oh, mae'n actually pretty conscious am y weithre yma, though. Fi wedi tro fi ar ôl hyn, dwi'n gwybod. Mae an. Mae an, da. Ydym? Beth fi'n troi off? Paid yn neud hynna. Pam? Hey, that's pretty good. Fi gwybod. Fi like pro. Sydd i'n fel fi, da. No. Beth? You got it. Hwnna'n ghost, mae hi ddim yn gwybod beth yw 500 Yeah, ond fi jyst i llawn Un i rhywun. dau. Un i dau. Right, fi ddim yn try. Fi'n blwyddyn deg. Oh na, fi dal rhwng nesaf. Ie, dyna pan fi'n clapo. Yeah, well, yeah. Okay. O, diolch. Barn. Yw'r ghost gallu gwneud e? Josh. Go on, Milo. Go on. Oh, no, I'm not key. Oh, Come on, come on, ti angen ein commentary stuff pan fi mynd am triple kill. Triple kill. Come on. Oh, double kill. Triple kill. Oh, baby, a quad. Oh, baby. Be fair, os yw'r old pedwa. Pet pimp, actually. Baby, a quad pimp. Fi wedi lladd. Dyna, pan oedd yn normal range.
Mae'n normal range Milo. Oh. Headshot. A fi lladd. Ti'n cael ti brown out. Dim eto, mae dwi'n byd high score fi. Ie, ond... Os mae yn. Hynny'n tro cyntaf da. Ie. Oedd y tro cyntaf fi pan oedd fi'n... Oedd hwnna'n y ail tro fi, y tro cyntaf fi cael higher. Ti'n i gofyn fe, ti'n gwybod? Ie, fe na mas dig eto. Go on, professional so far, Milo. Ie, ti, sorry. Just chwarae uno. Sorry, just have a roll through. Just chwarae uno. Na, mae'n off-brown, mae'n dy. No. Dim brandiau fan hyn. Right, hyn yn rhan olaf ti Milo. Ti eisiau cael 10 mas o 10. Fi, rydw i'n pro. No, mae dim. Mae'n terrible. Edrych. Fi'n y pro. Scala. Edrych, dyma. Pum gan play fyna. Rhaid fyna. Oi, Alex. 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 Oh! Damn. Dim even edrych lawr y sgwp. Ti yn? Ti'n mynd fel hyn? Da iawn, O, fi Milo. ddim edrych lawr y sgwp tro yna, oes? Na pam ti'n ffeil o. O. Double kill. Lag! Right, hyn yn round olaf ti Milo, make fe count round. Mae dim naw, mae'n ôl o fi. Yeah, mae yn. Ydy e? Ie. O, oce. Yeah, decant. 15 cyrraedd, round 5. Ie, Round hefyd does dim un digon o dau. amser. Na, mae'n just acos fi'n professional. Diolch am gwrando. Yep. Subscribe i'r cwb gamma fideo. A like o am fi acos fi'n professional. Mae, na, Oh! na, Oh, mae'n dda. Fi'n professional ti ddim. Diolch am gwrando.